Whaman mole le tātou kalesia se I. So ane tātou tuspa ia I le salamo e varus fumal wha. Salamo e varus wha. Ya, o le salamo leo le whapena o na peitawina e tā pena ai. Ya, o tātou loto maanganga mo le tātou tāpua inga I le leitai au. O se avano le fōle nei o te whatalo whatu ai le pa ia man mamalu o le tātou tāpua inga I le leitai au. I le tātou e kalesia. Ai maise fōi ia o tātou a inga ma wō o lo tāpua I mai lunga o penga te whailangi le leitai au. Wha malo le soifua lau le lei, ma le soifua maua. Whaftai wala whai mai le leitai au I whanunga le lei. Ua toe whawhauina lo o tō malosi. Ua toe whapopo le atua le nei aso I lo tō soifua ma so tātou wola. Ia, I le tino o le mafau fau, loto. Ia, e maise le leo leonga le anganga pa ia I o tātou anganga. Whamalo le onsai, whamalo le talo. Ia, ua au dia mai fo I le nei aso sa. Whaftai o tō whaavanoina fo I o tō teimi tāua. Se I o tātou o mai tātou te tu whatasi o tātou loto. Tātou te tāpua I lo tātou ali I. Ai mese lo tātou atua. Ai whamon mole le tātou kalesia se I silsilane salamo e valu sefuru male. Valu sefuru male wha. Tātou te whaitau le whai upu e valu e whaangata mai le sefuru male lua. Tātou te whaitau whiawa wai. Salamo e valu sefuru male wha, whai upu e valu e whaangata mai le sefuru male lua. Tātou te whaitau whiawa wai e tā pena ai o tātou loto mo le tātou tāpua inga. Le ri ie le tuo au. I e whaafonga mai I lau te talo. I le tuo iako poe. I a le liu mai o fonga. A wai siri le aso e tasi I o lo toa I lo le afe. E siri lo umanao I a utu le whaituto o le fale o lo utua. I le manao e mau le fale ie o ea mi o le anga. Pai tau whatasi whai upo sifuma lua. Le ali o a ue. A mu ia le tangata ua whatua tua I a te oe. Tātou tāpua I le tua. Le alielo mātou tamā, siri e se. Ua mātou tūtūlai o luma o lau whanau whātua tua. Ua mātou sauni e si ia ere vi inga.
ma le whaafitai, ma le whaamanu e whai mā mātou taulanga i la uwhio i le nei tai au. Ai pa ngā lea lea li e mātou te tū lava i o luma, ai mātou te langona lava lo mātou whatau wā. I le amatanga o le nei tāpua inga pa ia, ai wale tusai ma o mātou tangata, lo mātou whea ngai ma la uwhio le pa ia. O no mātou o le whanau ang sala. Mātou te uru whale mai ma le tele o le whale tonu, ma le tele o mātou se ma le anga, lo mātou vāno nofo ai ma le isi uso a tangata, o lo mātou tāpua ai whātasi, ia e maise lava le rie le tele o a mātou ang sala i o luma, o whaapongi sa ina ai la mātou va ai i la wafio whale angang. O lea lea li ewo mātou mua i o atu ai o luma. Ma mātou te talo ina lo wa lofa tu noa. I e lofa ma whama ngalo mai lau e kare sia ang sala li nei tai au. Pa ma ngalo mai o mātou tangata tai totas. Le toto Yesu Keriso e sausawina ai mātou. Ma whaapa ia ina ai o mātou tangata ma whaama mai ina ai mātou. I le tino o le mafau fau ma le loto. Ina ia mamao mātou tangata mō lawa fio. Ina ia mawhai ai le lie o na mātou i lo atu lawa fio. Mātou te whai ai le nei tāpua inga. Ma avanoa ai o mātou loto wa wha mamai. E whai ma whale tu mau o lo lava nganga pa ia. E te awhio mai ai ma saveu ina ai lo mātou whatua tua. Mātou te whai ai le nei tāpua inga e le moni ma le whamaun. Mai watu i lou lava vi inga e whaavau. I lou lava suafa Yesu a mātou te talo atuaine. Amene. Tātou pese le pese fitsu maltas. Fitsu tasi le pese o la tātou pese.
tauina o le tuspaia, o le tusfaitau filifilia mo tātou le neia sāmo mai le whengainga tuai. Tusia Paulo i e kalesia Roma, lona matau po sifun maleono. Tātou te whaitau whawawai le whaiupu e mua e whaangata mai le whaiupu e sifun maleono. Our scripture reading for this morning is taken from Romans chapter 16, verses 1 to 16. We shall read from the Samoan translation. Roma lom tāp sifun tātou te whaitau whawawai le whaiupu mua e whaangata mai i le sifun maleono. O a whionga pa ia le tātou watua. O te whailo atu i atu o tou lo tātou tua fine o fipe, o le tia kono lea o le kalesia o I keni ke rea. Wa walofa atu ia pisila maakula na la fai ngā ruenga whātasi maa ule ngā ruenga Kristo Yesu. Wa walofa atu fo'i le kalesia o I lola ua fale. Wa walofa atu ia e paineto o le pele a o le whaapolopolo o ia I a Keriso I a kaia. O walofatu ia ane roniko mai unia o ainga sa mātou whaatasi mau I le whale pui pui. Walongo le leia I la ua e apostolo sa la iai I a Keriso na mua I a tea. O walofa atu ia upano le ngā lue whaatasi mai mātou le ngā ruenga a Keriso o sa taku foi o le pele a. O walofa atu ia Herotiona mā te ainga. O walofa atu ie o sa nā kiso o e waileli. O walofa atu ia Rufo na filifilia ele li ile malona tina o lo tina fo ilea. O walofa atu ia Fidoloko ma Iulia o ne reu fo'i malona tua fine ma olu mepa ma le au pa ia atoa uma o ia te I lātou. Pamanuia le tua I le tātou whaitau ma whaalongolongo ia nā whionga pa ia tu mau ia te ia lona lava viinga nei masa uma se i o le whaavavau lava. Amen. Tālofa tamaiti. Se whaade o tele mai tō tālofa. Tālofa tamaiti. I am so happy to see you guys this morning. It's been a long time. Alo ma popo mai tātou au ngā Samoa mua nei tausanga. Ia vi ia le rii o le tau te marorosi. Ia o le fo ie maua le fia ia te o tau tātou te o mai le lotu. Ia o le tātou tala nei tai au tamaiti. God's glory in prayer. E whaaria le mamanu o le tua I le talo. O le tātou tala o le tala e tala mo ia. Tala is ta māloa na tu uolona ainga ai alu I le isi no whanga. E whai ngā ruenga ina ia maua se tupe mo lona ainga. O le ta māloa le, o le tangata e lotu. Ia, o le aila le na halu ia su e ilan ngā ruenga e whai ngā ruenga. E whai ngā ruenga la ta māloa le me eli ai le koale
He works in a coal mine. Tā la le sfurulua, nā le awhai tū la lava e malo lo ai le ta maloa, I ana toi alu fo ile whainga luenga. That's the only 30 minutes for lunchtime. Wa masani le ta maloa I le mea sa nofo mumua. E lata I le whare sa le mea sa yeilo na lana whare whainga luenga. Masai tū la atoa le lana lunch. Ia ua tapuni le whare whainga luenga, e whaingofia nā lu whare sa. A le aila le wai e whaisi mao le mea ei le wharesa ma le mea le eli ko ale le whainga luenga i le tamalo. O le isi aso. O alu tamalo o tala lunch. So he went to find where the church was. Se fulu minute sa vali ei. Tau atu lo le tamalo o le wharesa. O alu tō. Alu taimi foli nā. O le whaarua I le whaiwhi au wharesa le. And he was curious. Po ai nisi o tonu o wharesa. Po ai tangata o lai tonu o wharesa. E sau siaki wharesa po whaaleanga ina I tangata. Ai o tau te tonu. Tino mai. O sa vali atu ta malo le anga I lumo o le mea lai ele pule la. La ele sa tauro. Le sa tauro. To tuli ta malo. Ele a toa se minute to tuli. Ai toi tu lunga to sa vali fafu. To ea. A le lafia tutua le whaifea. A toa le vai aso. O le lava e sau le te malo le. Alu tono wharesa, to tuli, pe tasi ni minute, to tui lunga, to ea. Wa a mata o le masa o le salo le whaifiao, pe whaifiao. Oh, this looks like someone who's looking around for something to steal. Ma toni e whai tamiti. He's coming with lava o lai, whainga luenga. He's all dirty. He works at the coal mine. So he doesn't look like a person, a good person. The minister looks at he looks like someone who's going to steal something from the church. O la sa, mo le vai te malo o lau tu na inga weekend. That's go fufu. To sa fu te malo. O ila fa me lor whaiwhau. Pia siri lo aru. Fa fitau le te malo le te o nofu manga oi ni mea I tonu o wharesa. La tu lor whaiwhau whai. Ha mo le lava. What are you doing inside the church? A whatever atu whaiwhau. Na le sau ai tonu. La tu ilumo le tātouro to tūri na tasal minute. Tu ea. E whai maile tana le te malo. O leo te sau te talo. O anta talo e le a 12 minute. E a le te au tilo solo po ani me te ngā oi e tonu o wharesa. E whai mai as ta malo. Le hai. O lea o te sau o te tau, vai foi oi. O au te whai ngā ruenga I le kou mai, I le me eli ko ale. E se fulu minute o te savali mai ai I. O na whai leo la o lotu pēna le minute pēlu minute, o to e tūlunga. O to e savali les se fulu minute, lua minute. Na le valu minute e ai la o lunch. O to e alu le te whai ngā ruenga. Ma fuanga nai lei on totu, e mari whai whai. O ala tu ai, o ala au te talo e whai le tu pa whai, o ala talo e whai natin. Ia, whai mai lor tamaro. Whai ngō fia ala au talo e le tua. Ta meti, o la la wha pertani atu la e pertani e talo tamalo. Whai mai le talo tamalo e whai. O la au te talo le whai le tua. I just came again to tell you, Lord, how happy I've been since we found each other's friendship and you took away my sin. Don't know much of how to pray, but I think about you every day. So Jesus, this is Jim checking in, or Jim Ling or Kamalo. That was his prayer. He was just checking in every day if I loa letua. Oh, Jim is here. Wants your help. Yeah, well, feel bad, the little whaiwhau. Alan feel bad whaiwhau. Nā whea wai au tiro poi tangata e o tono le wharesa. Ai le anu talo tono le wharesa. Pi au tiro poi o ngā oi peo lan ngā ruenga le. Ai le o anu e talo tono le wharesa. Anu e pea a tol masina whai alim. Jim keeps going to the church. Same prayer every day. And then all of a sudden, feel whaiwhau to e whatani. Wole anu atu Jim.
Alu lo sue. Sue o me whaingalu, ngai whai maile whare whaingalu. O Tim wa tōr vai aso o lai whare ma. Ai longa e aulia ua. He had a bad accent. Ia halu lo whai whiau whare ma. Halu whai whiau, si alu e asis tamaru. Tau nūt whai whiau. Ia, whai maile ten fō mai il whai whiau o lai tonu le potu o Tim. Lai vai Tim whai maile ten fō mai. Oh, thank you, Minister, for coming to visit Jim, because Jim has no family. He is alone. I find maile tala a Jim. Oh, no, you are wrong. Nurse, you are wrong. Nice say, oi, I am not alone. I always have a visitor with me every day. I love visitor. Oh, I have my visitor. And he comes and hold my hand, and this is what he says to me every day. I just came again to tell you, Jim, how happy I have been since we found each other and I took away your sin. Always love to hear your short prayer. I think about you each day. And so, Jim, this is Jesus checking in. Oh, tātou talana te miti. Oh, talana. O le tangata e mafuta I le atua. E mafuta fo I ai le atua. It doesn't matter how long your prayer or how short it is, but it's a prayer whaima le loto. Jim's prayer is just a short prayer, just to thank God for being his friend and just checking in every day to make sure that God knows that he thinks about him. Jim, every day, Jesus checks in to see how Jim was. Ya, me whape nā e pere la whainga wō. Tamaiti, e whape nā le Yesu. Sa pe tasi le leina o lau lotu, e whai. A la e whaafonga mai le tua. Sa fo I le tua ya to e pa ona e mai, when you are sick, hold your hand and say, I'm just checking in to see if you're okay. Ya, a wana ingalo ya tātou tamaiti le talo. A mese le nei vai tau le tele o mea lo a whaina ai, tele o whanau. Ya, ina ia mwhai o na tātou tū maupea, mwhamanuia le tua. Ya, I tātou. Prayer, ya, tātou te ilo aile mamalu o le tua. Ia manuia tele o tau whanau, na tātou tue pese, I le pese rua se lau lima sfumaleono. Rua se lau lima sfumaleono le pese, tātou te pese ai.
tātou te talo, whaafitai, tu atu nisi o tātou manao I le atua, tātou wifo, matatalo. Le atua tō tas pa iai, le atua le tamale alo, ma le angangsa. O le atua lava la wafio, mai le vavau o lava I le wha vavau. E le aisau amatanga, le aifoisau ngā taanga, na e whaia le langi, ma le lalolangi, ma mea umo o iai, I lo lava a tamai, ma lo poto. Ai mese lava lau upu le lie, na wha maa wholofono I nai mea uma sa nunumi. Ma e whai ai fo I le tangata matu I lau fōwhang. O le pale ali I o au ngā duenga. Tangata lava lea na e sa ili mai e ala I a Yesu Keriso. Ina ia toe wha fo I atu I le mafutanga ma lau fio. Lea fo I wapo ngai ai le nei tae ao. O tangata lotu o tangata whātua tua. Ua whape nā o na sa ili atu I atu oe. A wā o lau fio o lo iai le manuia. O lau fio o lo iai lo mātou wola. O lo iai lo mātou malosi I aso uma. Pa malo whaftai lo mātou atua. Le nawa I aso walu atu I whiau mga aluenga. Wha moenga le lei ma fuafuanga. Al tangata malana e maise e a inga taitasi si a mātou o lo. Whaftai sa whataunu ina mea uma I le manuia. Le ua mātou poto le nei tae ao. Le ori o mātou loto, le ai se tala vale na whaalongo ina. Po se tala e whaanono ai stasi o I mātou. A sa iai whaatasi lau wafio ma lau puipuinga I so se mea sa mātou iai. Wa le manu malo fo I whaoso songa le fili ma le tia polo. To tonu o mātou a inga ma mafutanga e meise lau e kalesia ai ua manu malo le anganga o lau wafio. Wa e whapena fo I ona e malu puipuia I mātou I whaalave lave o na tupu whaafosei I o mātou o langa I le aso ma le aso. Mātou te iai pēa le lia I te tonu o whaamai. Whapena foi o na vesuisui ai I tu a inga whaamai. Pesi mai isi whaamai a lo mātou iai pēa I le whaamoe moe le COVID. Ua whapena ai le lia o na lamatia le soifua malolo ina o mātou tangata. Ai whaafitai le lia e te leo tu lafo ina I mātou. O lo iai pēa lau whaamalo longa pa ia, I o mātou tangata ma a inga taito tasi o lau e kalesia, ai maise na ia mātou wō ma e masani. Whaaftai le nei tae ao le ria I le tapua inga au tangata whātua tua, po te poto lau e kalesia a inga lotu taitasi, o nisi wa levo na mātou toe, ma levo na mātou le mafuta ua mātou toe wheiloa I lo I manu, ma le ori o lawa fio. O I lātou o e sa ngase, ma whata o toria leo wa mātou toe wheiloa. O nai a inga lotu e asia si mai, wa mātou mafuta mtapua I whatasi le nei taia, le li e wha mā lo whaafitai. I lo wha o mau popo ina mai o lau e kale sia whātua tua, o tangata o le au pa ia le li e le lalolangi nei, o lo mātou whaia lo fina ngano. A malo whaafitai I lau tau singa anga le leile malosi te fōa I pēa I le aso. Ai maise le aso I whiau mga luenga ue vala wina I ai le soifua maleola. Ai maise lava fō I le malosi e te tuinatu I a mātou whanau. Whenga I ai lātou mga luenga ai maise wha moenga o a lātou wa o ongo. Whaafitai le tele o lo sosia ma lo tamau a inga tamau. Le se mea o ngai mātou. A whaifo I wale tango lima I mātou, wa e tāpena ina au wala ese mātou te maua I se pisosoan. E a tina ina I pēo mātou a inga ma maua I pēa le li e le manuia. Ai meise le soifua malolo ina le lei. Whaafitai le soifua ngā lulue. Whaafitai le soifua au auna o tangata lotu malau e kalesia. Whaafitai le lātou te talo. Le lātou malosi e ofo ina mō lau ngā luenga. Ai meise le sosia ma le tamau a inga o tupe ma le teleo au mea lofa e maua I a lātou ngāluen. Ai meise anga waa ma tāleni wa I a te ilato. Ua whao ngā ina mo le manuia o le kalesia. Ai meise o lātou a inga. Vi ia la ua fio o no le tau tua o lau e kalesia. Ai meise o tangata lotu. Whaafitai le li e I le nei tai au. Ia ue au mai ai mātou mai le pō ana pō sa whea ngai ai ma ti munga ma whā ma losi.
o mātou vaia le alofa tu no la ua fio. Langi maina le li ia le nei tai au fo. Whapena fo i lo mātou talitonunga le li ia. I la ua fio i mea ua e whaia mō mātou tangata. Mātou te whaafitai pēr le li ia ono le vala wina o mātou i vaenga ese o lau e kāle sia e ngā lulu e ai. Ai meise i le whātua tua whaakerisiana. Pe ona po ngai ai lo mātou au wai whaatasi le nei tāpua inga. Whaafitai o loo manuia na i o mātou tangata mātutua. O e o loo whapenao na nonofo i tutonu o mātou a inga o noua pula la ngoto le soifua. O le maua le malosi mātou te toe tāpua i whaatasi ai i tutonu o le nei manu. Ai whaafitai o loo iai pēr le ola ma le soifua manolo ina i a te lātou. Whaafitai i lau tau singa manu. I lātou sa whengai ma mai ma ti ngā ma whainga tā tono a inga ma whale mai. Whaafitai i lau whaamano o longa pa ia. O mātou whaafitai o na aua fionga pa ia. Sa mātou whaitau ma whaalongo longo i ai. E whai pēr ma ta iala i o mātou wala pōngi sa. Ia o ai ma o uina ai mātou le whātua tua. Ai meise le mana o lou lava nganga pa ia. Tau tō rua ina i mātou i teimi o whaoso songa. Ina ia mātou sāwa vali pē le moa le ala. Ma tū mau pē i la ua fio. E manu i ai o mātou wolanga. O le mātou whaaftaisi siri lava ono Iesu Keriso. Lo mātou wali whaola. Le whaola tanga na ia tā pena ina i lona lava soifua mo lona ola. Ma whaasata roina na maliu ma tānu mia le tūnga mau. To e tū manu malo i aso e tolu. O le mātou manu malo lava le whaatas maia i le whaatua tua. Ai meise le salamo whamaona. Ia tū mau la ua fio le vi inga, le whaamanu ma le whaanetang. Nei maso uma se i o i le whaafuwa. Ua mātou te talo le nei taia. Whaamanuia mai le mātou tāpua inga. Whaamanuia mai i o tangata whaatua tua i o tangata lo. Whaamanuia mai i lau e kālesia ua poto. Mātou te sula ina ma vi ia la ua fio le nei taia. Au mai le malosi a te mātou. I le tino o le mafau o le loto ai maise le angang. E whaatino inai a mātou fe au ma ngā luenga ma wha moenga le lei uma ua vala uina i ai mātou i le nei vai aso fo. Wha mamau, wha aso songa i tonu o mātou a inga ma whale whai ngā luenga a maise a o onga a whanau. Wha mamau, wha lave tutupu wha fose. Ai au wai whatasi la ua fio ina ia awane i manu malo le fili ma le te apolo. Ia e whatasi mai so se mea mātou te iai e manuia ai o mātou wha moe. Malu puia i mātou le ria le mana o lo wanganga pa ia. Wha manuia i a inga lotu taitasi. Wha manuia i a inga na ia mātou wō mai masani. Wha manuia le ria i a i mātou uma taitotasi. Ia mātou fuafuanga ma wha moenga le lei uma. Wa wha tātitia mo le nei vai aso. Ai maise le a ngā ilunga. Le ria i a wha ngā ina pēr o mātou wola. Tau tua ina i pēr o mātou a inga e maise lau e kālesi. Wha ngā ina pēr mātou tā leni mānga wa. A wā se manuia o isi tangata. I se mātou tau tua. I e alofa ma e anga le lei ma wha manuia. I le nei vai aso le ria. I fuafuanga ma wha moenga um. Manuia mātou whanau. I leo atu ma le toe fo i mai a inga mai a lātou wa o onga. Te ele whawhita auri o te tupu le nei vai tau la matia le soifua whanau. Ai meise lava i mātou uma. Ai mātou te talo ma le whatua tua ma talitonu. O loo iou a awa mātou whanau. I leo atu i a onga ma le toe fo i mai o mātou ainga. Lo e malu puia i lātou ma wha ma mau wha so songa mai o lātou loto. O lo i a te i lātou le poto ma le ata mai moni mai la ua fio. E manu i ai a lātou wa onga ma o lātou o langa. I le anga i luma wha manu ia i a mātou whanau. Ka tālo mo nisi o le kālesia o lo le ato toa le malosi o le tino i le nei aso. Ai maise nai tangata mātutua.
O e lo i fale o tangata mātua o e whata o tolia i ainga ma whale ma. Se i o lava i na ia mātou whanau e le o ato toa o la lātou malos. Malu pui puia i mātou. Ua tele le whaamai ua pisi le nei vai tau whaamai e sese. O le mwhai o na alo i mātou le li e. Ai whaamoe moe lava i le mana o lo wanganga pa ia. I lau whaamalo o longa pa ia. Ma whai ai o na malu pui puia i mātou uma. Ma mātou whanau ma le mātou e kālesia ma ainga. Anga le leile nei vai aso. Whaamanuia i whiau ma tiute ma fuafuanga uma. Ia whaataunuina mea uma le manuia. Manuia fo i whaamoemoenga le lei uma o ainga taitasi le nei aso sa. Ai meise whaamoemoenga o lau e kālesia whaatatitia mo le nei aso. Ia taunu mea uma le manuia mai ate oe. Wa mātou te talo fo'i le li ie. Ia iai lo walofa tu noa si o mātou watunu o Samoa. Ia na whainga mā lo ma na fuafuanga ma wha moe moenga. Ai meise le tāpua inga le kalesia ma le nofu talo. Ia manuia whaiva si o mātou watunu o mon tangata. Ai meise fo'i le nei atunu o New Zealand wa whai moe mātou. Wha manuia i ona taitai. Ia ai meise lava le li e fuafuanga le lei uma wa whatatia. Mo le manuia o tangata laute. Tu ina atu o mātou tangata le li e te whapa ia ina mo la ua fio. Ia mātou whaia pēa lo finangano i so se mea. A mātou whalongolongo i lo whetalai mai le nei tae ao e ala ia ua fionga pa ia. La unga la ua fio e ala i lau au na whatau wa. Ai mātou te whalolongo pēa po se aso o finangano mo i mātou le nei vai aso. O le mātou te taro lea uofu inatu. Swafa manu malolo. O le mātou wali o Yesu Keriso le na o mai le tatu. Lo mātou tamae o le langa. Ia pa ia lo swafa. Ia o mai lo malo. Ia whaia lo finangalo i le lalangi e peo na whaia le langa. E fo ai mai a te mātou le aso nei a mātou mea ai tau mana aso. Ia e whamangalo ia te mātou ia mātou o sara. Pei o na mātou fōi o na mātou whamangalo i nātu. Ie wanga le anga mai a te mātou. Awa fōi e Taitaiina i mātou i whaoso songa. A ie la vea ia i mātou ai leanga. A wae ou le malo mani mana. A toa malivi inga e wha vaulafu. Amen. La tātou tāpua i le tue ale le tātou fua. Tātou tutula. Taulanga ia, ai
e longa ai o lo matou wa le mātou wali ia Iesu Keriso le ngalo ia i mātou, le taulanga ne tāpena ina i lau soifua ina ia mātou maua le ola. Taulava o se meilo ngailo mātou lotu whaftai, mātou toe ofo ina atua i nei taulanga e ala i nei tupe. Hatasi mo mātou tangata i ulava so mātou whatau waa ma le le atotoa. Au ofo ina atu i la wafio te whaonga ina mo au whi au mau ngā luenga. Talia mai le mātou fōa i ma e whāpa i aina, ma whape nāo ne e whaamanuia mai i lau e kāresia ne. I lau lava suafa Iesua mātou talo tuai ne. Amene. Whaftai te te ako, alare la. Tātou pese se lau ono sfun maliva.
launga le swafa malu le tua tama le alo ma le anganga pa ia. Amen. Fi whaunga ina le whai upu mua ma le whai upu lua. Mai le tusi a roma long tap surono sa tātou whitawina e whai mamatua o mawhauwhaunga le nei tai au. O te whitawina whapea. O te whailo atu ia te o tau lo tātou tua whine o whipe. O le tia kono leo le kalesia o i keni ke rea ina ia talia o ia o tau i le li. I commend to you our sister Phoebe, a deacon of the church at Sandringham, so that you may welcome her in the Lord as is fitting for the saints. Romans 16 verse 1 and 2. Natu au tu o le nei aso e tu sai mat whasnonga tu swhita waso o le kalesia. O le kalesia o tangata. The church is people. O le kalesia o tangata. The church is people. O se fisiri whātupu manatu mo tātou le nei taia. E mwhaiona e nofo matari lava e oia. O le hale e kalesia i ato e. What is the church to you? O le tali masani lava le to o tele o tangata. E whaia i aile neifsi. Whai mai o le kalesia, o le wharsā po le nofuanga i tāpo iai. The church is where you go to worship. It's the building. Me le ta o le kalesia. Ai pei tai o le a onga le tuspa ia. E le o le wharsā. E le o le building e whātāwaina. Ai whātāwaina le whāmoe na whai ai le wharsā. Le whātāwaina le whāmoe na whai ai le whale. Peo nā tangia e stasi o ngā upu o le tātou o tunu e whai mai. E le o le whale a o le anu whale. Ono winga e tā ua le wharsā. Ai siri o na tā ua le whaonga ina a toa ai mai lātou. O lo o lātou whaonga ina le wharsā. O se manatu o lo o atangia i le tusia Paulo i kalesia Roma. Le whai mai Paulo. Whai pui. Wa oua lofa atu fo i le kalesia o i lo la ua whale. Greet also the church in their house. O i tātou te ilo ai le wha mamafa Paulo. I leo wha mamafa ina e Paulo le whale as the church. A o tangata o lo tāpua i tonu le whale. O lo alofa Paulo i le wha apoto tonga o tangata tali tonu. O lo tāpua i tu tonu o le whale. Ai leo o le whale o lo whaonga ina e tāpua iai. O le upu e leni o lo whaonga ina le tuspa ia mo le upu e kalesia po le church i le whapirtani. O le upu ecclesia. O lona winga o le upu lea o le whaapoto potonga. An assembly. Ina i manino i le kalesia taitasi ma i manino i tangata o le kalesia. O le kalesia o le whaapoto potonga o tangata. It is an assembly of people. Ai le o se whaala potonga o tangata. It is not an organization of people. Te lei o le se senga o nā mea. Because the church as an assembly is a group of people gathered in one place, like this church, for a common purpose. But an organization is a group of people with a particular purpose and don't necessarily need to gather in one place for their purpose. Wa iai e kalesia wa malepe. Ono lo lato le iloa le se senga o le kalesia o le whaapotonga. Ma le kalesia o le whaalapotonga. Wa e kalesia o malepe ono wa pei e kalesia o whaalapotonga. Wa pei in kalapu, wa pei in societe, pei in asocia, pei in business. Ai le pei o se nofoanga e a simple ma whaapoto i tangata whaatuatua. Se tapo inga. Ma fuanga lea lai on tau mawhaile taapsi sili. E toi wha matala atili le winga o le wha potonga. Ale au whaatuatua. O le kalesia. I le whai mai o le taapsi sili. O le kalesia. O le tino keriso.
a o Keriso o le ulu o le kalesia. Len tu se tuai Paulo o le kalesia i Efeso i mantua le mea lea. O ia tu foi mea umalava i lalo o na vae. Ma tu ina atu o ia fai maulu o mea umalava mo le kalesia. E lua i tu ainga i kalesia o lo ta ua le tuspaia. O le kalesia lau tele, le ta o le Universal Church. E a fia i tangata uma e talia ina Yesu Keriso. E fai mo lato faolo. A le isi e kalesia o lo ta ua le tuspaia. E ta o le kalesia loto i fale, local church. E pei o le tato e kalesia e whakasa Sandringham. We are a local church. O i tātou o le tato e kalesia Sandringham o le kalesia loto i fale. Ma e kalesia loto i fale, lea e tusi atu iai Paulo i lana tusi le nei sa tātou Featunai e Roma. O e kalesia a tātou Feitau manino iai, e le aini o lātou falsape o tātou, a e tāpuai whaalilo lilo i tutonu o fale. Mea nā, e mafu ai ona le whaataua ina e Paulo le fale. I lana tusi le nei, a e whaataua i lātou o lo tāpuai. O le kalesia o tangata. O le tusi atu o Paulo o le kalesia i Roma. E le ngata ni e wha mala mana maina nisi o mata upu sili sili, wha le wha tua o wha whaiga tā i e kalesia. Ai sa wha i loa tua i fo i le kalesia i Roma, lana malanga o lo wha moe moe sepania, e ono awhea ne ai, ma siasi atu i kalesia i Roma. A le si va e nga tā ua o le tusi a Paulo, na lai o na tusi Paulo, le maua le mta upu le suru ono sa tātou Featunai. O loo ata ngia ai se metotia. O loo tau mawhai Paulo e unai ma whaatawaina. E manui ai le kalesia Keriso mo le angai lumanai. Lea lea. O loo mana o Paulo e ta watu i e kalesia Roma. E le mawhai o na tātou whaia to tasi le ngā ruenga le tua. We cannot do God's work alone. Le mta upu le suru ono. We need each other. E mana o mia le tasi le isi ngā lulue fatas i to tonu o kalesia. Because we are not an organization, but we are an assembly of believers. We are the body of Christ. We act and do things Christ-like. A wā tātou wau ili le leina mta upu nei es fumareo. Na tātou i loa ile o e kalesia umai Roma. E fausia ma wha mautuina i le ngā lulue whaatasi o tangata mai I ma o, ma tangata e ese. Ua tā ua e Paulo i na tāu pasuru ono, i ngō tangata kerisiano le en tātou Featunai. Lua sifuru ma le fitu i lātou ua tā ua e Paulo o lātou i ngō mai le whai upu mua tāu whai pasuru ono. Ai le o tau lia ai le tō tele o i lātou, e le o tā ua o lātou swafa, o lo i tō tono a inga o ia tangata. Ai mai se uso ma tua whawhine. Ai mai se foi le au pa ia. Ana mawhai ona maua mai lato i ngolo pe o atu i lungo le se lau. Ai na wha ai ngoa e Paulo. A o nei tangata uma, o tā ua e Paulo. E leo ni tangata mai se no fuanga stas. Wa tātou whaitau manina mta suru ono o lo e tangata i utaia i tonu e kalesia. Tangata e leni, o e sa whai ma polonga, o e tau o loa, o e sa tā lai whaatasi ma Paulo, o e sa whale pui whaatasi ma Paulo, o e a o ina le tara nei, ai mai sei lato, tele le lato sao, le ngā rueng tā lai, mai lato na mua, a vea ma kerisiano i lo Paulo. Tangata e se ia, o lo wha mautu ma fatuina le kalesia i Roma, e kalesia i loto i fale i Roma. Ai mai le to lua sifuru ma le fitu. O e sa whae ngoa ina e Paulo. Nā le to tasi lava tina. O lo tā ua uma i ngoa ia. Tina ia whipe. E le ngata ina tā ua lona i ngoa. Ai na mua lava whae loa e Paulo i e kalesia loto i fale Roma. Le tina lea i le mta upu lea. O me Paulo o te whae loa atu i a te o tou lo tātou tua whawhine o whipe.
O le tia kono leo le kalesia o i keni ke rea. Ina ia talia o ia o tou le li whapei o na tatau i le au paia. Ia o tou so swani fo ia teia se mea a o tou e au ngā ia teia. A wafo i tō tele wa ia so swani ai. A toa maa nei. Tele an tatou whai tau, whai upu ia mo moe lua. It's just another greeting. Ai tilo lo loto iai i le mea le tau whai paulo e unai mai ni mta upu le. Ta ue paulo, paua leo le tina o lo ta ua i ngoa umai. Ese le ta ua ia paulo o whai upu ia lua. A wā o ina o lo ta alo sanga tuai paulo ia kare siarom. Ia ta lia fipe. E leo ta alo sanga isi mea. Ai alan ta alo sanga paulo. Nanga iei wha moe e ono le Taitaiina e kare siaroma le tina ia fipe. Aisea. Ona e fau suinga ua whaia e paulo. E mwhai ei ona le Taitaiina e kare sia i Roma. A suinga e ua whaia e paulo. E tā ua ia paulo mo le wha aola o la ina. Ma le wha tupula ia, ma le wha mautu ina o le kare sia i le anga i luma. O ai e suinga. Mua. Ua tau tino e paulo i e kare sia i Roma o fipe o le tiakono. Ai fai tau le tuspa ia, ma tusia paulo, ma tala le kalesia i teimio paulo. Pau wa leo tia kono tina o lo ta ua. Nono wiga, e fau foi le mele, fa alongo ma le vaia le kalesia Roma. It has never happened before. A woman who is a deacon o le tofi e patino na tama. Fau fa alongo. Me fau le paulo. Le ua una ia. Fati a kono tina. Wa le kalesia i nasu. Tata lia tina. A tau fai tau te lo tusia paulo na fai mai. I le tau tala tina. Na le nofo e tonu le kalesia. E le Taitaiina i to tonu e mautofi le kalesia. Lona lua. Talo sanga paulo i kalesia i Roma. I talia fipe. Ma fesoa soani i le tau singa o fipe. O ala tau meo iai. Ave uma e fesoa soani i a fipe. O se mana o paulo e le Taitaiina no fia le kalesia. Aisea. Le anga o le mele fina ngalo e paulo. Na o apostolo taua e paulo ma Peteru ma so e fai ai. A lefo mai paulo. Fai a fipe. Fai a fipe. Wale ngato o tina e le so apostolo. Ai mana e fai mea fa apostolo le tau singa o fipe. Ma lona tolu o mafuanga o talo sanga i paulo. Ma fa lalo tuai paulo le kalesia nei. Ia talia le tina ia fipe. Ono si tina mo lea wa awina e paulo. E moli sana tusi i se kalesia. Yo, tusi nei Roma. Na alu ma fipe. Fito ata ua fai upu lea nta absuru ono fipe. A o fipe lea na alu ma tusi lea. Yo, lan mea la laifu ona le fifia le kalesia. Ili mele u fai paulo. Le ango le teimi mua le u fai e paulo se me fape. O tusi uma paulo ese kalesia e mamoli ina ma awina atu se tangata wa tauta ua ma matua i fatua tua. I to tonu le kalesia a se tama. Ale almele ufai. Wa awina tina e afe. Le anga o le tina po le tangata a vea tusi a paulo. O le tangata le latu fai tau le tusi e kalesia. E le ngata na fai tau tusi le kalesia. A ai se fesili i mea lo i to tonu le tusi man matau si sili lo le tusi o ia e wha mala malamaina le fina ngalo paulo e le o iai. Ao lewa, tu e paulo e le tina. Tu e paulo le tina. Le mea masani ona whaia le tangata o ta mama i la tō matua le soifua whatua tua. La mea o whaia paulo. Tu lo whaia atu paulo le kalesia i Roma. O fipe o le sui apostolo. Wa mala malama le lei i lau mata upu siri. O le ase mea tau te fia i loa,
wai loa uma e fipe. E le tari e ingo fie Roma, kale sia Roma mele. Le anga atato fai tau le tusi le Roma. Tasi le tusi fai mai le au skola, ese le loloto o ona mata upu sili. O lo iai mata upu sili a Paulo fai ngatao na mala malama. A leo wa tuli fipe e ave, fa mala malama pa ise fisi. Tono le tusi le Roma o lo iai, a onga Paulo e winga le fatua tua, faith. O lo iai foi a onga Paulo e winga le taua Milton wina le fatua tua, justification by faith. A o lo iai foi ma onga Paulo le fapa ia ina le fatua tua, sanctification by faith. O le process o le o lango le tangata, e a vea ima tangata pa ia. A leo wa tuli fipe e halu wha amana mana. Tali tonu matua ofo ai ka le sia loto i whali e Roma, le whiriwhiri e Paulo le neitina. Ti a kono, to e tuli atu ma le tusi, to e wha amana malama, ma ta upsi siri. And you can be sure those in the local church in Rome will be saying, Paul has sent a woman to do a man's job. Yeah. O toi ngala ngona nai o se me whape fau. Suinga fau. A o le va ai ma mao le a Paulo. O le kare sia manuia o le kare sia o tangata, mo tangata uma. E mautofi ai fo'i sos tangata. Pe ona mautofi ai le tinale, le tia akono, to e mautofi o le sui o le apostolo. Mea na manatu e kare sia naso, me patino i te malo loa ma te maa. Mai Paulo, le whiaua Paulo lo tau tau atu i Roma. E leo se kale sia e mautofi ai na onai tangata. Peo lau tau o loa o e wa o ina ma malo rosi, tele le oa ma te mao ainga. Ai whape whea isi tangata. Isi tangata o loi to tonu o le kale sia. Whape whea leo matitiva. Leo mamai ai tāle nia ma wha maoni. Oi. Whape whea la to e whatau waa ma polonga le vai e tangata. Ai siri atu le amio tonu ma le amio tu. Ai anai tina. Na ona talia ina i te tonu o le kale sief tu na i whaife au. Ai lea mana ia ina lo la. I la tau e mautofi le kale sief. O fipe o le whaailo lea Paulo. I le me manuia i le kale sief lumana. Nea lea. O le kalesia o tangata. O le kalesia e a fia i tangata uma, a le nao nai tangata. O le kalesia e mautofi ai tangata uma, po oe o le tane, po le tufine, pe te mativa, pe te mauoa, pe te ngase pele. Ai a whaio i atu oe le tāleni ma le vala, wina le tua le nganga paia. E mautofi lava. Tia kono tina, whai mai Paulo, o te whailo atu, ia te o tau whipe. Tia kono le kalesia, ta lia o tau e ia, o le aupa ia. Tia kono whai mai a Paulo, e se leo ngā, le ngata mo ia, a o isi ta ngata. Ioi. O le whiau nā tala le mo tātou, Sandringham ni tai au. Se whiau e whainga tāwho i o na talia i tātou, o tātou māsani a tātou tūmanga, i le whainga o tātou mea. I le whiriwhiri ina o tātou tofi. I le avea o le mea, ma le tangata o tangata e tauntu iai. Te le lava na tātou vāvai, meia lau mātua i le pale iai lau laiti. A raua i le anga vaa e pale iai. Sa awa Paulo, ma le whiau le tala le ni tau. O le kare sia manuia ona whaiva. O le kare sia whātau ina tangata umma, ai le na o nai tangata. O le kare sia manuia ona whaiva, o le kare sia tali mua whale. Pe on tau anau e Paulo Roma,
tali moa fale ia fipe. O le ekalesia e lau mata fia matalia so stangata e ulu fale mai tonu. Ma vatu ia ise fisoaswani mana mia. Le ngata leo le ekalesia manuia o na whaiwa whai mai polo. O le ekalesia mana ia ina le anga vaa o tangata umma i so stofu. Po se ali po sta mai tai po ailava. Ia whao ngā ina tangata umma. A wā le ekalesia kerisu. O le ekalesia o tangata mo tangata umma. Pe on whamanatu e Paulo le ekalesia i Kolose whai mai Paulo. E le o iaise e leni po se iutai. O se peritomeina po se le peritomeina. O se tangata nu ese po se sekutia. O se polonga po sauloto. O ia keriso me uma. O iai foi o ia me uma lava. Le whamanatu foi le a Paulo le ekalesia i Kalatia. E le o iaise iutaia po se eleni. E le o iaise polonga po se sauloto. E le o iai se tane po se fine, a wā watasi lava o tō uma ia Keriso Iesu. O le kalesia o tangata. O le kalesia o le tino Keriso. A le leima manuia le kalesia o tangata. Ai a ma lepe maleanga le kalesia o tangata fo. Sandringham, o le ale kalesia i ato e. Siri len tu watu le amatanga. I lauwa a ifo i ato e lava. I le nei tae au ma lauwa a iane. I le tatou lava e kalesia. Tatia isi e kalesia. O le ale tu ainga e kalesia o i le tatou e kalesia. Kalesia tu le tangata. I kalesia i le tali moa fale. I kalesia i le amana i a ina talini o lo istangata. O no whainga masani, o tātou masani ai. O tātou fo se kalesia e whao ngā tangata mon manuia o le kalesia mana i tangata. Po tātou se kalesia e whao ngā le kalesia ia manuia i tangata. O le asau sila sila. O le tātou e kalesia o se wha apotongo tangata whatuotua. Po tātou e kalesia o se wha la apotonga se kalapu. An tangata whatuotu. Wa ile se senga o mena. Ia mantua o tātou o le kalesia. O kalesia o tangata. E le mawhai o le tātou whai le ngā ruenga le tua taito tas. E mana o mia isi tangata ma lātou tāleni. Ma lo lātou whatau wā. E manu ia i ngā ruenga le tua. Ono i tātou umalawa. Pe ato tō tātou tino pele ai o tino Keriso. E le mwhainwhai atu le si tu tino, le si tu tino, a me le aisa ua ngā. Pe maa losi pe vai le tu tino e iai lava lona ngā. E le wham sinoina i tātou mea nā le tua. A le metau, o le kalesia o tangata e maa popo. O le maa futanga le au paia. Tasi lo lato whamu moe. O te mana, whai le tātou e kalesia mwhātai te inga sili o le kalesia o tangata mō tangata uma. Kalesia ngā lulue whia on tangata. Ngā lulue puna wai, ngā lulue malonsai, ngā lulue whamaoni, ngā lulue malalofa, ngā lulue se ia umo le tātou malos. E le whitiru tiro ai mwhamasino ai. Pe whape iles tonu o le tino Keriso. Sandringham tātou te ngā lulue se iau le aso e whaailo ai i lumo le tua pe ona whaailo e Paulo whipe i lumo le kalesia. Le aso le whaailo ai tātou i lumo le tua pe a whamana veina o tātou ngā ruenga. O le ase whaailo le a whaailo i tātou i lumo le tua. O le whaailo a Paulo i Roma mo fipe whai mai o te whailo atu. Tua fine ia fipe o le te akono i o tōtali eina. E whape whion whailo tātou lumo le tua pe a mai fo ia tātou ngānu. O le whailo sili e mōni mawina ai o tātou tangata tau tua e kāre sielele o le tino Keriso. Le en whetala i Iesu. Leo auna le ia ma whamau. Ulu whare mai fi o lo wari.
Tātou pese se lau fitu. Ale whaia le talo whamanuia
whamanatu atu I mātua o leo toe a ele au ngā sā a wharewalu I le tai ao la sā ia mua tātou whanau mua lātou au ngā pese ma lātou au ngā whaevangaria mua whamoe la sā muli o le nei fo I māsina ai whaaftei tele le tātou e kāresia mo le tātou tāpua inga le nei aso a mese I lātou o lo tāpua I mai I whale malawa ma maota I lunga o le upenga te whailangi la tātou whae u le talo Ar manuia ma le file mu o la wafio le atua o le tamā. Le alofa sisi le eso I Jesu Keriso le mātua li whaola. Ma aftanga whaifai pēr ma la wafio nganga pa I ai. Ia I lunga leo I mātua umanei ma lau whanau whātua tua I le lalangi atoa. Le I māsa umase I o le whaavau lava. Amen. Tātou kālesia.